Yada say yamwa kwa baby Adom TV Badwam Jumede eso mre no wadaje a wode ama yenti yada say na ye kai awfo ne abatan nyina nom se cervical cancer a silent killer cervical cancer a kokramato ma wode no ano na a human papilloma virus infection na de eba HPV womo ena de sa moyi eba ebejayen so na esan say silent killer into hu behu an say a spread na fe ene na mumusa na de hu sunso so bebre ebro nyame ya dom yenya vaccine anei a free 7th to 11th October ya de boy ya mama you are no 9 to 14 years free vaccine a free 9 to 14 years enti Ministry of Health ene one partners yebekoko schools ahodo mu na fe yakọ na mofra no emayiwa no yakọ obobo mu sa vaccine we na tumi abo wom ho ban free HPV virus yi ehu wom nkwa na nyina ye a yaka hwa wo mu ma ne de eyi obakọ no ya testel na fe ya hwe de betumi aye bankra no virgins no aha free one virgin ni mu kono ane abo mo ho ban tie no wom nkwa na nyina no yare bi ema won so tie du ho a Mwadaroma awofo ne abatan na mamam ho kwan na mamma yoa 9 to 14 years no yetimi abo won sa ye vaccine no ebi ya momo vaccine bi ye 7th to 11th October du ho a wadaroma ya kai na fa ho ejimbi na nyame ya Adom Dr. Sharp aba a woni e ba bedi nkomo na ya hwe nyarewa hodo a oboa saye dog ye mo akwa ba bibi aboko de bibi aboko nyame ase papa pa ye hwe ayaresa wode ema wa pomudimu afia yeda yame ase emi se nipa te enka dia na ye yarewa ene mua yeden haban nam so abua nipa na abrebia no ye ba beka ho asem se wate ase enti da bia nso no enioma esi we ho no afia buru agwene ntiase so hwe yewo nyoma bebre wo wiase yewo won sentafo ba wiase a yewo mo one day nso no bitimi wugya bi o mo nyina hu one day ade a aba memede sai ade a ebekọ no yede sa aba na ma na de sa enko won se obi akita nyoma ode ba ati asefo asase so ene ne epushi no adwuma wo ye obi betena anom na o so obetima nsa ne wo de na wo kosoro fa bafa ma oboa what I say, ego bibia nyame de achewo a eye special on se ne ete na aya ye program no eye short nti ene police panyini bi pese o si o pese o kasa odi adanse o nti no o ma ya boabo mo no bi yesi ye yidi a megunya kwan kra ne kasa ahemfo ne ade no mo dooso so what I say nti aya mo ba manafa police back ayi panyini ba kwa ma nti oba na mo de nato line no so ama o se enyedan ya ne opese odi adanse o mo dooso bebre yes o wo sumpo okay nti all correct sir hello no me say ya mo akwa abo papa ya obi ade atwede da wo na wo nom ti say ya me Adom na oba pese obebo odi ana oh yes